No kuno aba pa hosima no radio no ma de soma ma ha Adom TV de adwo no ye Kasiebo Tau anopai me am de kase ne so medin e de okatachi eje sikapa afi ensem no entremu eni Veterinary Services Directorate de futu e magana de hwese ansa no mbe koma yanka bi mu anase dwa bi mu man mu so mokwa kotonam anase mokwa kodidwa bia no mbo modin ase won ma wo mu kun nam eton nam honom no wo mutumi krata obedi nkan ahwem enforcement no ejna yanyina yenso se wo awokoto nam no se na ya man chechire wo ene program no wo kona wo se bucha ton ni nam o se obisan se nam ni efihi o se otumiche se nam mi difi ha na se na meka no so se ye pass nam se ye se ye ton marketer ye di stamp siso into utumi bisa bucha ne se stamp a ya se ya hwe nam no slaughterhouse e wo hi yento akase ne so ne yefie ni entrance fufuro emu na nam kwansefo ko bi e wo my Ghana mu e de nkra e ma ne Veterinary Services Directorate ene FDA fo so momodin na wonuma wo mo fa kwan bone su ekum nam e ton nam wo my Ghana mu no wontumi fa mbre bi mbra e betumi am wo mo nyina agyae na abo nam ho e ban nti wom na sese mo bisa won so mo ko market na de ma mo demand nkan yes for mo task force se yenko bebi a yekuma enye authority yenkum yenko hwe inspection ye be 2 weeks ye jaye be 1 year ni yenye hu biom se nkrombo san ko wachi akoyesa ne amana biom na nka ye continue ye kon regular won be jaye dimi wo ha mo mani nko ashama na mo hwe bebi eku na ntwe no yetumi kum na ntwe be 2000 wo me ton choba keepers mo be sa nam na mo ton wo choba no emfini ku sam nam no ho na ye hwe sam nam no wenya ne yedi ani ebetre ensan foforo emu na Dr. Bernard Okoboy ene ye CEO Edema National Health Insurance Scheme na semeka say opanyi abon homodin a National Health Insurance Scheme aso ye myensa okobie ewo hafomatam ni mu ya we no ba ko bie ka ho kra na dom kase bebo amane e kire se na mpanyefo agya na jeje mu asese de mpanyefo hwese obetumi ai bibia yi hospitals bebre obi so mo say denti no mu diska mo say wa fini Okoboy my ska ye ni ska bia every month you just come out all hospitals in Ghana every single month for the past 2 years. Because hospitals depend on them say almost like scanning no. Okase onye ska obi anim onim. And it say yakasa the policy be about a very sunshine policy. And it say every month you have about 150 million Ghana cedis to facilities across Ghana. Just Ghana grata eda ono. Yedima Ghana doctors, Ghana Medical Association. Yedima omo omudi drama hospitals no aye pharmaceutical companies emase say insemi so na mejina na no peka se amede somye no me di esi medin edi okatachi eje sikapa